Maya pakaorasan po, Ciudad ng San Fernando. Oy Nina, Mr. Performance, Konsehal Noel Tulabot, Serbisyong mamabot. Asahan tamo po, ing mas pinasanting at alang pipili ng serbisyo publiko. Manibatan kang Konsehal Noel Tulabot. Tara na pong misasan metong at miyabi-yabi para king mas pinaunlad at mas produktibong siyudad ng San Fernando. Number 1 king performance, Konsehal Noel Tulabot, Mr. Performance, serbisyong mamabot. Payabot na pong Konsehal Noel Tulabot, ing kayang kapasalamatan, mumuna, ing ginu, katwa, kay kayungan pong megtiwala at sinuporta at menalakaran para king laban ng San Fernando. Tagumpit tayang nini. Pasibayo po, ing kapasalamatan po payabot ng Konsehal Noel Tulabot at ning buong pamilya na. Asahan niya po king konseho, ing number 1 performance, manibatan kang Konsehal Noel Tulabot, Mr. Performance, serbisyong mamabot. Maya pakaorasan po, Ciudad ng San Fernando. Oy Nina, Mr. Performance, Konsehal Noel Tulabot, serbisyong mamabot. Asahan tamo po, ing mas pinasanting at alang pipili ng serbisyo publiko. Manibatan kang Konsehal Noel Tulabot. Tara na pong misasan metong at miyabi-yabi para king mas pinaunlad at mas produktibong siyudad ng San Fernando. Number 1 king performance, Konsehal Noel Tulabot, Mr. Performance, serbisyong mamabot. Payabot na pong Konsehal Noel Tulabot, ing kayang kapasalamatan, mumuna, king ginu, katwa, kay kayungan pong megtiwala at sinuporta at menalakaran para king laban ng San Fernando. Tagumpit tayang nini. Pasibayo po, ing kapasalamatan po payabot ng Konsehal Noel Tulabot at ning buong pamilya na. Asahan niya po king konseho, ing number 1 performance, manibatan kang Konsehal Noel Tulabot, Mr. Performance, serbisyong mamabot. Maya pakaorasan po, Ciudad ng San Fernando. Oy Nina, Mr. Performance, Konsehal Noel Tulabot, serbisyong mamabot. Asahan tamo po, ing mas pinasanting at alang pipili ng serbisyo publiko. Manibatan kang Konsehal Noel Tulabot. Tara na pong misasan metong at miyabi-yabi para king mas pinaunlad at mas produktibong siyudad ng San Fernando. Number 1 king performance, Konsehal Noel Tulabot, Mr. Performance, serbisyong mamabot. Payabot na pong Konsehal Noel Tulabot, ing kayang kapasalamatan, mumuna, ing ginu, katwa, kay kayungan pong megtiwala at sinuporta at menalakaran para king laban ng San Fernando. Tagumpit tayang nini. Pasibayo po, ing kapasalamatan po payabot ng Konsehal Noel Tulabot at ning buong pamilya na. Asahan niya po king konseho, ing number 1 performance, manibatan kang Konsehal Noel Tulabot, Mr. Performance, serbisyong mamabot.